bitewe still na Amerika kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo kwisi bifite inyungu ku butunzi bwo muri Congo, bamurega cyane James Kabarebe ko ashobora kuba afite uruhare mu mabuye y'agaciro. Kuki Kabarebe ufasha umusirikare wa RDF ukafata n'umusirikare wa M23 wabatandukanye abo batandukanye kubera iki? Kandi dusubiye mu mateka harimo abantu baciye umupaka bafite bene wabo bari hariya, ngira ngo ni nayo mpamvu umuntu nka Ramaphosa Cyril we arambabaza ntabazi ko nashaka kubatandukanye. Tubahaye ikaze bakunzi ba Rwanda Sun, tubaramutsa aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'abari hirya no hino ku isi bumva ndetse banavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo dutambutsamo ibiganiro byacu. Kuri uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo igaruka ku bihano byafatiwe generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru ni James Kabarebe. Ni bihano yafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika we na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki. Nje ndi Johnson Ndekezi, ndi kumwe na mugenzi wanjye Gaston Rwaka, mu munyamakuru. Turabana by'umwihariko hano kuri Rwanda Sun, tujye kuganira kuri iyi ngingo. Bwana Gaston, tuguhaye ikaze nanone muri iki kiganiro cyacu, aho tugiye kugaruka ese ibi bihano byafatiwe afande James Kabarebe bivuze iki? Murakoze cyane Johnson Ndekezi. Ngira ngo iki gihano ngiye ku giti cyanjye nk'umuntu ukurikirana amateka ya politiki, nkimara kumva iri tangazo nahise ntekereza, nasubije amaso inyuma. Au fait, afande James Kabarebe, c'est une personnalité très importante. Nous politique, nous diplomate, nous général à 4 étoiles au Rwanda. Ngira ngo ubu ngubu nyuma ya commander in chief burya niwe. Rero iki kintu kiri stratégique, gusa nanone bigaragaza agaciro États-Unis d'Amérique ya icyo kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ariko nanone ukibaza impamvu bavuga James Kabarebe. Yego, uyu ni umugabo ufite amateka akomeye cyane kuko n'ubundi avuka hano mu biyaga bigari, akaba azi ibibazo byo mu karere, kandi muzi yuko ntabwo ari umuntu wa kure, kandi uzi ko yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo za Kongo Kinshasa, ikintu mu mateka gikomeye cyane. Ariko nanone hakaba harimo impungenge bitewe still na Amerika kimwe n'ibindi bihugu byinshi byo kwisi bifite inyungu ku butunzi bwo muri Congo, bamurega cyane James Kabarebe ko ashobora kuba afite uruhare mu mabuye y'agaciro. Kuki Kabarebe? Parce que c'est une image navuze urepresenta runini cyane mu mateka y'u Rwanda rw'uyu munsi, bibe mu ntambara yo kubohora u Rwanda, bibe mu ntambara yo kubohora Uganda yararimo. Kandi uko bimeze kose buriya nta Rwanda, nta Congo, nta Burundi, buriya tufitanye isano, ni bihugu bifitanye ama proximité. Ngira ngo ikintu tuzagisobanure neza. Urabona nk'umuntu utuye Kisoro, yego, buriya Kisoro uyirebye neza na hantu ni Uganda, ariko iri hafi ya Congo kandi iri hafi y'u Rwanda. Bunagana nuko n'ahandi ntavuze. Usanga rero nk'abantu bahariya barahahirana. Rero kuvuga afana James Kabarebe muri case akaba ariwe bashira imbere nuko bazi uko bimeze kose. Ntabwo ari umugabo w'injiji, hari cyazi, hari icyo yasobanura. Kandi ngira ngo impamvu u Rwanda muri rusange rukomeza gutungwa agatoki muri intambara ya Congo nta n'ikindi nuko hariya muri Congo harimo abanyekongo bafite ibisokuruza byinshi ariko bavuga ikinyarwanda kandi basa n'abanyarwanda. Ikindi kandi hariya muri Congo hari n'ikibazo cy'ingutu gikomeye u Rwanda. Icyo kibazo cy'ingutu nabandi ni umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi, n'ubu bagifite iyo ngengabitekerezo yo kugaruka mu Rwanda kurimbura abatutsi. Ikinarenzeho
iyo ngengabitekerezo banayibibye mu karere k'ibiyaga bigari? ngira ngo abantu bakunze kuvuga amagambo menshi ariko adafite facts. Yego. Nimba twemeranya yuko bari abahungu barimo kurwanira muri Kongo barwanira uburenganzira bwabo, barwanira ubutaka bwabo aho bavukiye, bure nta muntu ufata intwaro akina. Oya nawe. Rero Afande James Kabarebe ese baba baramubonye muri ayo masoko mpuzamahanga acuruza izahabu? Ibyo nabyo umuntu yabyibaza, ariko icy'ingenzi kimwe n'undi muntu wese ufite ubwenge kandi ukurikira amateka, nawe birashoboka nanjye ubwenge turimo kuvugana nifuza yuko muri Kongo habaho impinduramatwara, kuko nakubiye ko nange mafitemo imiryango. Yego. Mu gihe bacaga iyo mipaka harimo imiryango yacu imwe yasigayeyo, hari abari muri Nord Kivu, hari abari Kwijwi, hari abari za Bukavu, donc hose turahisanga. Ngira ngo rero iyi revolution M23 yego iyo umuntu arwana abakeneye n'ubutunzi, amasasu aragurwa n'uwo murwanya abakeneye kubaho, ariko tubishyize muri cadre iri restreinte kubitureba aka kanya. Umunyarwanda ahira muri Kongo, umunyekongo arambuka umupaka, yambuka Kamembe, yambuka Rubavu, turabibona baba bakeneye imboga. Urujya n'uruza rwaraniyongereye by'umwihariko ku mupaka muto uhuza u Rwanda na Kongo, ni umupaka wa Petite Barriere uhuza Gisenyi na Goma. Urujya n'uruza ku munsi bashobora kuba bamaze kugera nko mu bihumbi 40 bambuka, kandi saa bajya kwicara nababa bari mu bucuruzi. Yego Ndekizi, mu mboni zanjye rero ndabona ibi byo gushyira Afande James Kabarebe mu majwi ntabwo babiteye. Iyi ni intambara ya diplomasi, ariko nayo irwanwa abagabo. Kuko umuntu aragushinja gukora business, gutwara umutungo w'igihugu nkaho icyo gihugu kitagira abantu, kandi simbizi ko adafite uburenganzira bwo kuba yacuruza. Ariko nanone ngira ngo ibi ni ibintu arega byagiye binavugwa, yigeze no gushirwa mu majwi, hari na manda ngira ngo bamushizeho y'abayobozi ngira ngo batemerewe n'ibintu birebire. Abantu bumve n'ibyo bihano ibyo ari byo, ni ibihano bifatirwa si Kabarebe ubifatiwe gusa, ntago ari Afande Kabarebe ubifatiwe gusa, hari n'abandi bagiye babifatirwa mu bihe bigiye bitandukanye. Ibyo bihano biba birimo gufatira imitungo y'abo bantu biri ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika, ndetse bakimwa na visa. Ngira ngo ikintu cy'ingenzi burya mu ntambara umuntu aba afite icyo arwanira, njyewe ikintu mpagararaho ni ukubahiriza uburenganzira bwa muntu. Nk'uriya mugabo Kanyuka, porte parole wa M23, we bavuze ko afite n'uruganda ngira ngo rutunganya ayo mabuye y'agaciro hanze n'urundi rucuruza. Ibyo rero sinzi impamvu babisanisha cyane cyane n'impamvu yatumye arwana, ariko cy'ingenzi umuturage aba afite uburenganzira mu gihugu cye, n'iyi mitungo bavuga ni y'abaturage. Tugarutse no kuri ibyo by'imitungo, bari abagabo bo muri M23 mbere yo kwegura intwaro bari basanzwe bariho, bari basanzwe bafite ubuzima, basanzwe bafite imiryango, barakoraga, yewe bamwe bataye n'akazi keza baza kwiyunga na M23. Ngira ngo twabonye nka vice guverineri Manzi yavuye muri Canada, yabaga muri Canada, afite n'umugore, afite n'ubuhamya bukomeye mu buryo yiciwe ababyeyi, yarameze neza muri Canada, yashoboraga no kugumayo akabaho neza. Ariko arareba aravuga ngo iri foke ngomba kumanuka nkajya gufatanya n'abandi, nkajya kurwana kugira ngo umuryango wanjye, abavandimwe, abo twabanye mu nkambi z'impunzi mu Rwanda, muri Uganda n'ahandi hose babashe gutaha. Dufashe nka Makenga, peti rya General de Brigade yari hawe na FRDC, mbere yaho hose yabaye muri FRDC mbere ya Umoja Wetu ya manuza ya amasezerano baze gusinya ya brassage, CNDP ikajya muri leta, bahise bamugira General de Brigade. Nukuba General de Brigade hari abarahari n'ubundi barahembwa, bafite ibikorwa remezo n'ibiki byose. Tugiye kureba aba banuza ba Corneille Nanga, coordinateur, yari umuntu ukomeye, ndetse n'ikimenyimenyi nk'iriya mitungo ye iherutse gufatirwa na Kinshasa, ntago ari imitungo yashatse, ari muri AFC M23. Nukuvuga ngo rero ibyo byo bijyanye n'imitungo nko kuri bakanyuka, kuvuga ngo afite uruganda, ngo afite ibiki, ayemerewe kubigera nk'undi mukongomani wari wese, kuko abakongomani bafite inganda, bafite n'ibindi bikorwa bibateza imbere bakora ni benshi. Urumva ni aspect eshatu Ndekezi, ni aspect eshatu, harimo aspect économique, bien sûr intambara ijyana n'ubukungu.
kuko ubukungu ntabwo ari ikindi kintu kiri mu birere, kiri mu gihugu, harimo aspect social, imibereho y'abantu n'ubuzima bw'abantu, hakazamo none n'ikintu cya gatatu, ikintu kijyanye n'uburinzi. Rero kuvuga afande General James Kabarebe muri iyi dosiye ni ugushaka gukora u Rwanda ku mutima, ni ugushaka kubabaza u Rwanda. ariko se ubundi bwo tutaragera kuri afande James Kabarebe, Kanyuka akeneye kujya muri Amerika aka kanya? Ngira ngo aho tekinoloji igeze, afite n'ibikorwa, haba afite ababikurikirana. Akeneye Kongo niho hari umutima we. Ngira ngo niyo mpamvu ari mu ishyamba. Twagiye tumubona ahantu hose mu misozi, mu mirwano. Twamubonye muri Goma akora umunsi mukuru, ashyira Kalashnikov hejuru, avuga ngo nta kiruta igihugu. Ni byose rero tuba tuvuga, umuntu abivuga kubera afite igihugu. Igihugu rero ni ingobyi, ni ingobyi ibiduhetse, kandi iyo ufite igihugu buriya n'ibindi byose biraza. Nuvuga ngo hamwe n'ubwo butunzi bwa Kongo, abanyekongo benshi bato badashoboye kuvuga, inzara yarabishe, agahinda karabishe, ariko abafite umutima w'ubutwari nabo bahagurutse bibaza ijoro n'amanywa icyo bakora kugira ngo bibohore. Hari ikintu abantu bose bakwiriye kumva, by'umwihariko abanyarwanda, kandi ngiye ku giti cyawe ndavuga, bakaba bashaka n'uburyo bamagana ibihano nk'ibi ku rwego rwo hejuru, kuko nko mu mwaka w'ibihumbi 2022 n'ibihumbi 2023 Amerika yafatiye ibihano abarimo Apollinaire Hakizimana wo mu mutwe wa FDLR. Ibi bifatira witwa Sebastien Wimbabazi nawe wo muri FDLR. Ifatira witwa Ruvugayimikore Protégène muri ya Ruhunda wo muri FDLR. Bafatira Bernard Byamungu wa mu 23, Colonel Salomon Tokolonga wa FRDC. Bafatira ibihano Brigadier General Andrew Nyamvumba wa RDF, Colonel Michel Rukunda nyakwigendera makanika watwirwaneho, Bertrand Bisimo wa mu 23 na Colonel Nanga wa mu 23. Ibaze gufata aba basirikare b'u Rwanda, Nyamvumba, Brigadier General Andrew Nyamvumba, ugafata General Retired James Kabarebe, ukabagereranya n'abantu bo muri FDLR. Ibyo bintu niyo mpamvu navugaga yuko iyi ntambara ya diplomasi nayo ifite ukuntu ikinirwamo imbere. Nibiya bindi abarundi bakunze kwita ngo ni mchezo wa ndani. Harimo ibintu byinshi ku buryo no muri media baba badashobora kubikemura. Ariko nanone iyo points une personnalité nka James Kabarebe ntibigutangaze kuba bizamo musanisha na FDLR. Urumva ariko n'abantu bo muri FDLR, kuko nabo na ino communauté internationale cyangwa se Amerika by'umwihariko ivuga bino ishaka ibisubizo, ibishaka ko hari haboneka amahoro. Kandi uko bimeze kose nabo twakwirengagiza ko General James Kabarebe ari opinion leader, ni umuntu uvuga rikijyana. Nta no mushidikanya yuko atavugana n'abantu muri Kongo, Burundi n'andi, kuko ni umuntu ufite ubumenyi, ufite n'ubwenge. Usibye n'ubumenyi, James Kabarebe afite inshingano, ni umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Urumva ko ibereye byose hari icyo yabazwa. Kandi sinzi ko wakurikiranye biriya bihano, usibye ko iyo bivuzwe gutyo nyine bimeze nk'aho ari igikuba cyacitse, ariko hari uburyo bigendamo kandi bigatanga igisubizo cyiza. Ariko ndibaza ko ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo rwakomerekejwe, kandi u Rwanda rwagiye ruca mu ngamba zikomeye cyane, ku buryo n'ubu hari deployment iri diplomatique yakozwe muri Minafet mu ishami rya diaspora kugira ngo habemo kwisobanura. Ariko ndumva nta gikuba cyacitse. Ariko mere kuri zo manda wavugaga zabe muri 2022 harimo toute une liste exhaustive n'abantu benshi cyane, ntacyo byahinduye kuri conjoncture politique kubyo turimo kubona aka kanya. Ni nabyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yatangaje ko iyo ibihano biba ari ibikuraho cyangwa ari ibigarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu byari kuba byaragiye mu buryo. Ibi rero birababaje cyane. Ni none mvuga yuko abantu benshi izi grande puissance
zi intervenant politiquement diplomatiquement militairement hano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa nta rukundo baba bafite ahubwo wasanga nabo ari kuntu baba bashyigikiye zino ntambara kugira ngo bashobore gusahura ariko umuti urambye uri mu gukemura ibibazo burundu kuko iyo ushatse gutema igiti ntabuhera mu mashami utema imizi ni nayo mpamvu navugaga yuko bamwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda harimo na Fana General James Kabarebe dore ko ari nabo batunzwe agatoki n'abantu bazi ikibazo kiri hano mu baturanyi kandi bashobora no kugira uruhare rukomeye mu gukemura mu buryo bushobora kunezeza communauté internationale mu buryo bushobora kunezeza France, Amerique, Angleterre ariko bashobora no kugira uruhare kugira ngo babikemure ariko bikabababaza bikamera nka wa muravumba aho ngaho Amerika yo binyuze kwitwa Bradley T. Smith wo muri Minisiteri ya Amerika mu bubanyi n'amahanga yavuze ko ibihano byatangajwe ejo bundi bishimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abategetsi nka Kabare na Kanyuka barimo gufasha RDF igisirikare cy'u Rwanda no mu 23 ibikorwa byo guhungabanya uburasirazuba bwa RD Congo. Niba umutegetsi nk'uwo mukuru muri Amerika avuga ko ibyo bihano barimo bafashe bigamije kuryoza none akavuga abantu bakuru kuko Kabarebe muri ibi bihano bavuga ko ari umuhuza bikorwa wa M23 hamwe n'u Rwanda, wowe ubisobanura gute ko ntacyo bivuze? Igihe cyose umuntu abaharwanira inyungu ze kubw'inyungu zabo ntacyo batavuga ariko nanone hari icyo batakora. Iyo nkunga bayihagarika ariko ngarutse kuri iki kintu cy'ingenzi burya iyo ushatse kunga umugabo n'umugore ntabwo ubogamo ubajyamo hagati ukareka umwe amakosa ye n'undi ukamwereka amakosa ye none ukabahuriza hamwe ariko magingo aya ngaya ibi bihugu byose bibe n'Ububiligi bigaragara yuko bibangamira u Rwanda. Wibuke mu mateka ibibazo biri hano mu biyaga bigari bibe mu Burundi bibe mu Rwanda no muri Kongo ngira ngo Ububiligi bufite responsabilité nini cyane wereye ku mateka ngira ngo ni nayo mpamvu Ababiligi burya bashobora kubona victime ngiribuka ko no muri jenoside yakorewe Abatutsi ubwo inkotanyi zatangiye guhaguruka zirwana uziko interahamwe n'abasirikare ba force armée rwandaise icyo gihe Habyarimana bisha Ababiligi ku mugaragaro. Muri ibyo by'ibihano na Perezida Kagame muri iyo struggle yo kubohora u Rwanda yigize gufungirwa mu Bufaransa. Niyo mpamvu nakubwiraga n'ubo biba bidukomereye nkatwe tutari inzobere cyane muri diplomasi ariko bano bazungu bazana amasantima muri bibazo batazi ko ari injyana muntu ariko santima zabo kubera bona abantu bagira icyo bita la politique de la haute cuisine buri umuzungu hano hari inyungu aho yicara aritambika ashobora no gukoresha ikinyoma ariko akagera aho ashaka. Ariko niyo mpamvu nifuza ko Afrika tugira abayobozi bafite ubushake bakunda abaturage babo ku buryo ibibazo byajya bikemuka. Hari abavuga ngo imbeba yototera isuka ishaka muhini, niko babivuga mu Kinyarwanda. Ndatekereza ko ari uko isuka ishaka umuhini. Ibyo bihano byatangiye gufatirwa abantu nka Kabarebe si intambara yeruye ku Rwanda. Ndakubwiraga iyo iri ari intambara ya diplomasi ni intambara ntoya ibikaze ariko nanone ishaka kurangira mu munota muke bitewe n'ubundi na deployment nyine y'abantu turabafite abadiplomate bakomeye nabo kandi bazi realite. Ariko nakunze kuvuga ikintu kimwe, ufashe umusirikare wa RDF ukafata n'umusirikare wa M23 wabatandukanye abo batandukanye kubera iki? Kandi dusubiye mu mateka harimo abantu baciye umupaka bafite bene wabo bari hariya ngira ngo ni nayo mpamvu umuntu nka Ramaphosa Cyril we arambabaza ntabazi ko nashaka kubatandukanya ngira ngo natwe turahanga biratugora kuko ibero byose biragoranye kuko by'umwihariko bamwe mu bayoboye umutwe wa M23 bakoze igisirikare cy'u Rwanda babohoye u Rwanda. Abandi bari muri M23 n'urubyiruko rwakuriye mu nkambi zo mu Rwanda.
barambirwa n'ubuzima bw'ubuhunzi. Leta ya Kongo yanga kubarekonesa nk'abanyekongo na demarche na n'ubushake kugeza n'amaginga ya Kongo yo ihora ivuga ko itazegera iganira n'umutwe wa M23 ahubwo ngo izaganira n'u Rwanda. Niyo mpamvu rero hamwe no guhakana ko umuriro udatwika ntibikubuza kuba umuriro wagutwika, ariko wumve ko biri ku ruhande rw'iyo leta ya Kongo imeze nk'abaringa. I'm sorry, iratererana abaturage abo yirukanka ijya mu mahanga ijya guhuruza nta responsabilité birukanka ahantu hose, nta responsabilité ifite. U Rwanda ibihano baherutse no muri Arsenal bavuga ngo Visit Rwanda ngo bayihagarika, ariko Kayikwamba Wagner uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Arsenal amubwira ati ibyo ngibyo ni ibyana football c'est pas la guerre. Rero reka ngaruke no kuri communauté internationale. Abo bantu bose bashaka inyungu muri Kongo batavunitse biraborohera cyane gutanga les décisions. Kuvunika n'ukundi so kurwana n'ukumva ikibazo cy'abari abantu barimo kurwana, nabo barimo kurwana basetse. Niyo zahabu nimba bayishaka bafite uburenganzira, ariko birababaje kuvuga ngo umuntu ngo arimo ararwanira zahabu hari muri Kongo. Bano bahungu barimo barwana hariya bavukiye mu buhunzi, abandi bakuriye mu buhunzi, baracunagujwe, imiryango yarishwe, sibyo? Umuntu akageraho abyara ataragera mu gihugu cyataze. Nibyo ndimo kukubwira Ndekezi, abo bantu, abo banyamahanga, abo bera ntibashobora kumva uwo mubabaro kimwe nawe bireba. Kandi koko ntugakunde ko umuntu akugirira imbabazi kurusha uko azifitiye. Niyo mpamvu akababaje umugabo kamurenza impinga. Rero kuvuga u Rwanda ko rufitemo ikirenge hariya, bo nimba bibaranja bazakomeza babivuge, ariko d'une façon ou d'une autre idéologiquement nimba u Rwanda, ngiye ku giti cyanjye, u Rwanda rufite uruhare runini mu kugarura amahoro mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mais si et seulement si abanyekongo babyemeye, nabo barundi bakabyemera, yewe n'umuryango mpuzamahanga ukabyemera, ntufate u Rwanda nk'umwanzi, kuko uyu munsi cyangwa ejo hashize nimba u Rwanda rugize kwambuka rukajya muri Kongo nuko rufiteyo aduyi. Rero gufata afana James Kabarebe bakashaka kumugaragaza nk'umuntu nka nyirabayazana, nka gashoza ntambara, nk'umucuruzi w'amabuye y'agaciro, w'ibibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe amateka tugaragariza ko kano karere katigeze kabona ihumure kuva no ku ngoma ya mbere y'ingoma ya Mobutu. Ahabo Mobutu niwe wagerageje gusubiza amahoro, kuko yaharaniraga ubumwe. Yavuga ngo buriya kugira ngo abaswa ushobora kubategeka nuko ugomba kubashira hamwe. Buriya harimo n'abanyarwanda bari bakomeye bitwa Rwakabuba Nshinga, harimo Rwakabuba Nshinga yari president wa bureau politique ya MPR, ishaka ryari ku butegetsi rya Mobutu. Harabitwaga Bisengimana Rwema, nawe yari umuherwe. Uwo Bisengimana Rwema we yari conseiller secrétaire particulier wa Mobutu. So ibyo byose mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, umunyekongo, umunyarwanda nkanjye wavukiye muri Kongo twari tumeze neza, badata batunze. So uyu munsi ni byiza rero ko twegera amateka, dusubira inyuma tukareba aho byapfiriye, tukabikemura. So kuzana afande James Kabarebe ni karita, ni turufu ya communauté internationale, nabari bo bwa mbere, ariko ndibaza ko bitashobora guhungabanya politiki y'u Rwanda, ahubwo nanone kuko uwo mugabo nawe ntabwo yoroshe, dore ko noneho ari no mu zabukuru, ariko niyo diplomasi akaba no abifitemo ikirenge. Ndizera ko bizagenda neza. Nawe ni umuntu ushira imbere ukuri kandi pe wifuza ko abantu babaho, nawe byo kuvuga ngo gutunga, twese turifuza gutunga. Urumva gufata James Kabarebe wabaye impunzi
akayiba mu gihugu cya Uganda, akanaba n'impunzi imbere hano mu gihugu, kuko hari igihe Uganda yize kubirukana, baraza bagaruka mu buhunzi hano mu gihugu, igihugu nacyo kirabirukana, ajya kubohora Uganda, araza abohora u Rwanda, agira uruhare mu gukuraho ikigomeke umunyagitugu Mobutu, ashyiraho ku busabe bw'abakongomani ashyiraho Kabila Pere, kumukangisha ngo amufatiye ibihano ni ikintu kigoranye cyane, kandi ni ikintu kitagomba guca by'umwihariko intege abanyarwanda. Ari nayo mpamvu diplomasi y'u Rwanda ikwiriye gukora koko, ikagaragaza ko ibyo bintu RD Congo yirwa ijya kurira, ijya kuvuga ngo runaka imufatira ibihano u Rwanda mugira iki. Congo ikwiriye gukemura ibibazo byayo, ndekezi nta nubwo iyo responsabilité yo guhora bahuruza banarira nk'impinja nta nubwo nyishyira ku bakongomani bose. Tujye twirinda kugeneraliza, harimo abakongomani ni igice kibogamiye ku butegetsi bwa Felix abo ni babandi bashaka imbehe yabo iri deja mu marembera, kandi ishobora kuba ari n'abaringa kuko nta responsabilité ifite. Ariko harimo n'abandi bakongomani bari civilisé, bari modéré, babona barimo baharanira uburenganzira bwabo cyane, harimo abaprofesori bakaminuza bamaze kumenya ukuri. Urabona abano basenyeri barirwa birukanga hirya no hino bashaka amahoro, ariko biratangaje kuba musenyeri baragiye baganira na Tshisekedi, bamaze kuganira baje banyuze mu Rwanda, bagiye Goma bahuye na Nanga Corneille, ba Bisimo na Bananga, baragarutse bakiriwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, basubiye iriya bawe muri Kongo babateye amabuye ngo bariya ngo n'ibyitso n'ibiki. Ukuvuga ngo rero igihe ari cyo muri Kongo, ubutegetsi bwa Kongo n'ubwabo nibo bakwiriye gukemura ibibazo byabo. Ibi by'ibihano byo guhora bayegeka ibihano nk'ubu tugarutse nko kuri M23, buriya Colonel Nanga na Nuza bafata ibihano, bamaze igihe bafite ibihano. Nanga na General Sultan Makenga Runi maze igihe kinera bafata ibihano. None si ibyo bintu bafata byabatwaye iki? Abantu bo bari muri struggle yabo, natwe abanyarwanda twe turi mu nzira yo kubaka igihugu. Ni ukuvuga ngo abantu barwanya iyo mikorere mibi ya Tshisekedi barimo barahabwa ibihano, Tshisekedi arimo arahabwa ibihembo. Ibyo bihembo nibabimuhe, ariko bikemure ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Rero nabo afande James Kabarebe ari umuntu woroshe, ushobora gupfa gukangwa. Kabarebe ni profile buriya ni umuntu uganira, ariko reka nibande kuri knowledge afite kuri geopolitique muri aka karere. Buriya nubaganira cyane agatarama, hari na story nyinshi ataratubwira Kongo, ariko nzi ko ayizi, kandi ayizi na mbere ataragera muri NRA, kuko afite influences yareza Bunagana na Hanaza, afite abantu, dufite imiryango. Reka nanjye nishiremo hano turi home Uganda, dufite abavandimwe, Burundi dufite abavandimwe, kandi atari byo kurwanira inda n'ubwicanyi. Rero ni umugabo azabivamo, kandi icyo nzi kubera agaciro afitiye u Rwanda, yagiriye u Rwanda, nta wapfa kumutitiza, ariko nanone nta kitagira iherezo. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hari hashtag nabonye yatangijwe n'abantu runaka, bavuga ngo James Kabarebe turi kumwe, nk'uko hamaze n'iminsi hari ivuga ngo Paul Kagame turi kumwe. Reka rero Rwaka, reka ducumbikire hano. Reka ducumbikire hano. Amakuru nakagaruka, nibo buzima bwacu, dutangaza amakuru tugamije to inform people, to educate and to entertain, of course. Reka tubashimire mwe twabanye muri iki kiganiro, tubasaba gukora subscribe nk'ibisanzwe, kuduha inyunganizi n'ibitekerezo, kandi tubasaba kubana natwe kuri uyu muyoboro wa Rwanda Sun. Nge di Johnson Ndekezi, nari kumwe na mugenzi wanjye Rwaka Gaston, kuri kamera ni Gabriel uzabakiriho. Murakoze cyane.